Mātua ake I tēnei pō e whakarite ana ngā pirihimana mō te hekenga o te motu, atu I Waikato whakate tonga ki te taumata o hiti tuatoru hei te paupautanga o te pō te tūrei. He oi anō kua tahuri kē te hapori o Matakana I tauranga moana, ki te aukati I ngā rāwaho I tō rātou motu tere, e mui ana e te hunga pakeke. E ha I haere atu a Hereuni Waikato ki Matakana I tēnei wiki. We marked him as he went off, and we marked him as he came back onto the yard, so kei te pai. O taku aroa mō whānau ki runga I te motu nei o mātou kaumātua, ngā pēpi, ngā tamariki hoki, koera te taki mahi au I ēnei mahi. We want to look after our moutere. We want to keep it COVID-free. He kakama no tēnei kāinga ki te whakatīnana I tēnei mea te mana motu hake te rangatiratanga. Ana ko mātou tēnei, e tiaki ana I a mātou anō I runga I tō mātou mautere. Rua rau, rima te kaupea, nā tangata e noho tūturu ki runga I te motu nei. Rua te kautoru, te kaupai heniti, nā kaumātua, e noho ki runga nei. I noho mataku e tahi o nā kaumātua, nā te mea kāre rātou e tino moio ki tēnei huaketo. Ko ngā Māori, me ngā whanaunga o ngā mautere, ko rātou e pāngi ana I tēnei mate, ka tino taumaha rātou, koira te whakaaro tuatahi. Our kaumātua are anxious. We have kaumātua that we pop in and visit, safe distancing, dropping off kai, making sure that they're all right. Talk on the phone, ring them up, see kei te pai koe. Our high-vis vests for our workers that are working amongst all of the traffic that comes down. Nā whānau noho ki te taone, ki tērā taho te moana, kāre mātou e whakaai ki a rātou, ka hoki mai ki tō rātou kāinga. He mea ua tērā, nā te mea moi o tātou te wāhi noho taumaha, ngā whānau ki tērā tā, koera I te wāhi tuatai, ka hoki mai kia pūrea te ora, mo te oranga o te katoa I nei mahi, koera te mea ni. Kia aro mai ki ngā ture katoa e pāna ki tuatahi ki te motu whānui, tuarua kia mātou o te kāinga nei. Pena ka kawe hea mai e tetehi mate uru tā ki roto ki runga I te mautere nei, ka tahi ka hera wāt. Kia hua nei, kei te pai ngā tamariki, kei te pai ngā whānau, kei te pai ngā kaiako. Ko tike I a mātai ngā kaiako te whakarite mahi. Ko tukuna atu ngā mahi ki ngā tamariki ki ngā whānau kei ngā kāinga. He whakahono ki ngā tamariki, mā runga I te ipurangi I roto I ngā hui atata. He tuku tonu I ngā mahi a pepa mo te hunga karekau, he wifi te kāinga. Kei konei tonu mātou ngā kaiako ki te tautoko I ngā tamariki, ngā whānau aha ko te aha. So we're just making sure we're working with the people, not against them. Aye. I think it's an important part of our approach, because people are probably already anxious as it is at the moment anyway. So. E hara tēnei te mea tauhou I whakaritea ai tēnei mahi. I tērā tau, I te timatatanga mai o tēnei te taumata tua whānei, ko rātou I whakatū I a rātou, koira tā rātou e whakarite ai I tēnei wātonu. Puta mai e tai tikanga mai tō mātou komiti whakahaere, kuna tikanga e whakamaramati ki nā tangata I haere ki te taone, nā tangata I haere mai ki konei mai te taone, me mau rātou I ēnei mea, ka tui mātou I nā ingoa o ngā tangata katoa, nā kaore rātou no tuturu ki nā tikanga o hoki atu ki te taone. Yeah, got it there. So those are local residents who are just returning home from doing shopping. Pāna ki nā ture, haere tonu nā mahi o nā tangata I mai ana kei roto I nā mahi hua whenua, hua rākau hoki. Nō reira I ēnei wā ka hara mai etahi kaimahi mai te taone. Why we're registering people coming and going is so that we can keep contact of
If there's 14 kiwi fruit workers, where are they going? Where have they come from? What time they arrive, what time they leave? Are they being safe on the barge, keeping 2 metres distance? Kare mata anō kōrero ki ngā pirihimana. Nā te mea kare raru i tēnei wā, kia kaue hāmama ki ngā tāngata, kia kōrero pai, whakamārama ki a rātou, kia noho tau. Ka moio ai mātou, ka noho ahua rereke i enei wā, nā tāngata, nō reira kaue e pāmai e take anō ki runga i ngā tāngata. Tēnei wā kare mātou e whakatahuri, tētahi. E hara i te mea e takahi ana i te ture, engari e mahi ana te mahi e tika ana ki te tiaki i a mātou o te kāinga nei. Ko te hiahia kia aro mai te katoa, ahakoa no konei, ahakoa no waho atu, ki aro mai ki ngā ture, ki ngā tikanga e tika ana ki te taumai ki runga i te mautere nei. Pena kāre rātou e aro ana, e noho atu koutou i te kāinga. Aukaha te taipū kōrero.